Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Prizovite mir i sreću u svoj dom. Autor Raif Esmerović. Nakon novogodišnje euforije i ludila, te januarske besparice i depresije, februar je mjesec koji sa pravom budi nadu u skorašnje proljeće i neke bolje dane. Međutim, osim te svoje pozitivne strane, on je još od vremena starih Rimljana bio poznat kao mjesec čišćenja. Naime, drugi mjesec u godini naziv je dobio od riječi februa koja označava obredno sredstvo čišćenja, odnosno istoimeni drevni festival proljetnog pranja i pospremanja. Upravo stoga, ovo nam je dovoljno informacija da shvatimo da se nalazimo u najboljem godišnjem dobu kada možemo očistiti svoj životni prostor i tako učiniti dom sretnim i beričetnim mjestom. Kada govorimo o čišćenju, sasvim prirodno je da će vam prvo pasti na pamet da je riječ o brisanju prašine s poda i brisanju namještaja, pranju prozora i tako dalje. No ovoga puta riječ je o sasvim drugačijoj vrsti čišćenja, čija je svrha da ukloni onu nama nevidljivu nečistoću, a koju popularno nazivamo negativna energija. Signali njene prisutnosti u našem životnom prostoru su dosta uočljivi i među najsigurnijim pokazateljima su neki od ovih. Ukućani su često bolesni, iako ne postoji fizički ili medicinski razlog koji bi to objasnio. Ponekad se nikada u potpunosti ne oporave od bolesti koja se razvlači ili ponavlja. Ako se u kući često dešavaju situacije nasilja, svađe ili rasprave, najčešće bez valjanog razloga. Kućni ljubimci su veoma nemirni i stalno nervozni. Sobno bilje suši se i vene unatoč adekvatnoj brizi. U kući ili u stanu uvijek ima prašine, ma koliko čistili. Unutar svoja 4 zida često osjećamo tugu i usamljenost. Pojavljuju se loši mirisi za koje ne znate odakle dolaze i šta ih uzrokuje. Često vam je u kući hladno, unatoč grijanju. Dakako, nabrojani simptomi su samo neki od prisutnih, jer ne treba zaboraviti napomenuti kako u kućama punim negativne energije najčešće vlada besparica ili novac odlazi doslovno u neznanju. Ukoliko ste prepoznali nekoliko od ovih simptoma, vjerovatno je u vašoj kući prisutna loša energija koju treba ukloniti. Ipak, pored svega rečenog, možete i sami napraviti test provjere sa krupnom morskom soli. Naime, prema brazilskoj tradiciji sok koja se vadi iz mora zove se fago da saguas, odnosno u prijevodu na bosanski vatrena voda. Specifikum takve soli je da pročišćava i štiti. Isto tako odlična je u detekciji magije, prokletstva i drugog zla. Dovoljno je staviti 3 kašike soli u čašu vode, prekrstiti je nožem ili barem nekoliko puta promiješati njegovom oštricom vodu i ostaviti na prenoći. Ukoliko se voda do narednog dana kristalizira, to je siguran znak da je vaš životni prostor zasićen negativnom energijom. Protjerivanje zle energije iz doma. Čišćenje je čin uklanjanja negativne energije iz kuće, sobe ili bilo kojeg drugog prostora kako bi u njemu uspostavili harmoniju i sklad. Svrha čišćenja je i u tome da nam prizove sve pozitivne životne elemente poput sreće, ljubavi, sloge, zdravlja i prosperiteta kako u porodicu tako i u lični život. Također ne treba zaboraviti napomenuti da se ono obavezno preporučuje obaviti prilikom selidbe ili nakon liječenja vrlo negativnog bolesnika.
Ako želite da očistite svoj dom, kancelariju ili bilo koje drugo okruženje, okadite ga bijelom kaduljom. Idealno je barem jednom sedmično kaditi, a ukoliko nije moguće, onda mjesečno ili barem u svakom godišnjem dobu po jednom. Da biste kuću oslobodili loše psihičke atmosfere, noću razbacajte bijeli luk, a sutradan ga skupite i spalite u vatri. Ružine latice i listovi mente djeluju kao antiseptik protiv psihičkih uticaja. Miris ovih biljaka, poput mirisa frezije, pohranjuju pozitivnu energiju i raspršuju negativnu. Držite ih na stolu ili u spavačoj sobi. U prostoriji sa lošom energijom stavite veliki ametist u centar i ostavite ga tamo sa zatvorenim vratima, 1 sedmicu ili čak mjesec dana. Za to vrijeme niko ne smije ući u prostoriju. Kristal će promijeniti boju i postati gotovo bijel. Na taj način upio je u sebe sve postojeće zlo, a prostor ispunio pozitivnom energijom. Kod kuće uvijek imajte svježe cvijeće ili ono koje ste kupili već zasađeno u vazama, ali koje ne traje dugo, poput hrizanteme ili jaglaca. Navedeno bilje ima sposobnost usisavanja sve negativne energije iz okoline. I za kraj jedan praktičan savjet kako da se i mi sami očistimo i zaštitimo od negativnih djelovanja. Uvijek nosite crni turmalin u torbici ili džepu. Ovaj poludragi kamen odličan je u hvatanju negativnih energija, zavisti, ljubomore i agresije, te njihovo transmutiranje, to jest odbacivanje od sebe. Nije ga problem pronaći i kupiti. Dovoljno je samo da na internetu preko tražilice pronađete one koji ga prodaju. Autor Rajf Esmerović, 3. dimenzija. Hvala što ste uz nas. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija Magic. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija Magic.